Dari mamut itu tuh ha, bengang bengong di jalan itu, pen nyan kayu ya itu nyan jahil lah nyan lah. Bruh. Kencen maksud Cina dari sabu-sabu agar oh sing lemah jantung bangkau adi nih. Dia sorry ngut. Kadang wak cingujang ini negasan ini bengong kok cingileng dopong kene. Karena tak wajah. Macam nak cing lah gaya rai. Dok kena aja wak cinten. Siklah masalah. Oh nen ben ini ne. Kene deh. Yan cang masalah dong saya ngado deh. Cuma abdi ado gairah hidup cang sing ado kebahagiaan hidup cang sing ado kebahagiaan aneh ken maksud citu mut gara-gara orang ajak cang masalah cie dini tepuk cang kijak bengang bengong gitu kan masalah ken ajak kurang ciben yang masalah ajak kurang dong sing ado deh menapa masalah ciben sing ajak kurang cine yang masalah wak dong sing lau mak masalah wak iseng yang gede sini mumpung sangat dobot ini ngoyong kejap nggak sambil ngalih angin dini tahu citi kalau during ngetang wa ulung wa ngeliling gini lah kebes di mana wane ya dong cing ngetes dini nih dengan kayu nih sana tulen dengan kayu kene tuh nih oh nih nan nepen ini yang dan kayu tuh kene sajo dia aku pikir encang lingkungan ini oh kisen bo itu jalan kisen bo